BJP candidate Longki Timung Hampang Klembang Jogat Intia Hem Kahumridam. Keronia Longko Pili Congress Committee atum vote ke hangame ke padopon. Mahamaya Arat ke ADF candidate Bida Singh Rong Piapan Karcho. Kardom Nili Karbi Birta Thanmang Sami Sunaris Rong Hangpi Non Arjuitha Birtang Tonpen Borzan constituency a Parman Bharatiya Janata Party Asonga Hinpen EM Barim Longki Timung Apan tiket pidet pen non malom methang kachapahai ponji apan kilik along kachapate dun abang pu bang pido anatum vote kerek asai do de sangse pen rong rup atok anu along humripon bomno. Lason thot si aruni pai inkorat isi arni Borzan constituency along BJP asong pen kachapate dunji abang pu Longki Timung strame BJP claim rap abang pu mate local committee ame pu chunbang chiponsi anar lopor pai isi malom hampang klembang Jagat Intia Hem along an humridam si vote ke hangamai ing nipon. Penang an chingki chethan ponsi ke bang Karbi along autonomous council kilik along BJP asong apan vote jogdun pen ongdung a vote pen ke pahai ponji apan si mayalong ningji tekang. Kevangji wosi kachiklo ni pai krehini arni Karbi along autonomous council MSC kili ke pado ponji along kachipate dunji apan 7 number Kopili constituency pen kangwai pontang Congress a candidate Horendra Kramsa ahin pen aruni pai inkora isi arni Keronia Hawar along Kopili Mondal Congress a Saihem along Mondal committee dunmepu Mohonnat ahin pen me chipahem pu ponsi vote ke hangamai ke pado pon. Labang su vote ke hang amaya long alo hisarpo man pen West Karbi Anglong District Congress ame pusar the Kramsa District Committee Kong Chunbang Ramchandra Chauhan District Committee Chunbang Ishwar Nepal Chatara Teron Lapen State Pen NSUI atumta Chitong dun si vote ke hang amay along RTP dun. Eraka vote kale koi ki moi 45 vote pai harpo ke kon ami dikhilu Congress or candidate खराब हो गया, तामने हिखा दिवला, किंतु हिखा तो देखे दे, ग्रहण कराना। Ningkan kepen Karbi Anglong Autonomous Council EM kemantang lapen rat cari asonga hin kang tang kring abangpu Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Bida Singh Rongpi Bharatiya Janata Party asonga hin pen tiket ki pipon pe ajok KADF pu rat cari asong ki mi pen kachapate dunji apan kachisi. Bangso tiket ki pipon pe pen Karbi Anglong Democratic Forum KADF pu asonga mahang pathek ponsi bangso KADF asonga hin pen Karbi Anglong Autonomous Council kilik along ki ongdung a constituency along Penang an abang pubang piatum karjab dunji apan nomination alo jogdun lo EM bari apan Mahamaya Arat atum aning kachithe pon pu anta ington TC Mahamaya constituency along Pen Rat atum aruni pa ingkora isi arni dokmoka along KADF candidate Bida Singh Rong piapan ke ongdung Arat kang thumkarne pen armu chepaklang pon Lapen nona pong kilik abang ke Bida Singh Rong pia pansi pahai nang poputa chithan pon rinti. Dongmoka police station angkang along ihum a bike pen jang thumate petrol ke pon bom ahut ihum a tempo pen kachitong jet amat bike kachingkoi phit a jok ke van bom a petrol methur amat me chupondet. Bangso a bike me ke chuahut banghini aphanta me ki nirpon lok a jok banghini areng sonanglol areng ke so abangphu harsing timung pen abong pusi birta longdun areng hu ke so banghini atuma phan nagaung along an se ke langdamji aphansi ponlo pusi birta long birta bangela points kang toniklo langi bom thakak news channel to me thakme kurwang thu